Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro by'Ishakiro TV. Muri aka kanya ndagira ngo tubabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo basinyanye amasezerano y'imikoranire ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ibijyanye n'amabuye y'agaciro cyangwa se minerals. Nibyo tugiye kugarukaho twibandaho muri iki kiganiro, ariko tutarakomeza ndagira ngo nibutse abantu tutabanye mu kiganiro gishize ko mbere gato y'iki kiganiro twagarutse ku masezerano ya M23. Intumwa za M23 AFC zari zihagarariye iri huriro muri Qatar ndetse n'ihuriro ryo kwa Gisegeti cyangwa se rihagarariye leta ya Congo, ko bagiranye ibiganiro byanatumye basinyana basohora amatangazo ajya gusa berekana ko basinye amasezerano agamije mu kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tugaruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, ahabereye aya masezerano cyangwa se ahasinyiwe aya masezerano. Ni amasezerano yasinwe n'uhagarariye u Rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe ndetse na ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo witwa wa mudamu witwa Wagner Kayikwamba, ndetse n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basinyanye amasezerano y'imikoranire by'umwihariko mu bucuruzi ndetse n'amabuye y'agaciro, hanarebwa ibijyanye n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nibyo tugiye kugarukaho rero muri iki kiganiro. Icyo usabwa nta kindi, tera agatebe wicare wumve neza ibiri kugenda biba umunsi ku munsi. nk'Ishakiro TV tuba tuhabereye kugira ngo tubagezeho buri kimwe cyose. Reba gato munsi ya video ukore subscribe kugira ngo turusheho gukomeza kubana no mu biganiro bigiye bitandukanye, utazajya ucikanwa. Ahari birashoboka ko byaza kugora kubona ikindi kiganiro cyacu uramutse ucitswe udakanze kuri subscribe, ariko iyi kanze kongera amahirwe yo kujya ubona ibiganiro byacu ku bwinshi. Reka dutangire twumva ibyabereye muri iyo nama cyangwa se ibiganiro byabereye aho ngaho habereye amasezerano, kuko nicyo kintu tugiye kwibandaho muri kino kiganiro. Yewe nitwa Baraka, turi kubana muri kino kiganiro. Barimo barasinya, buri wese n'agakaramu arimo arasinya. Ubu n'uhagarariye u Rwanda n'uhagarariye Congo ndetse n'uhagarariye Amerika. Yes, uhagarariye Amerika ari kubakora mu kiganza bose nyuma y'amasezerano amaze kugerwaho. This concludes the ceremony. Thank you. Yes, bongera bicara nyuma yo gukoma amashyi no gushimirana ku mpande zombi. Kubisobanura kubera ko muri kubyumva nk'amajwi, ariko thank you all for being here today. I'm honored to be here with my counterparts, the foreign ministers of Rwanda and the Democratic Republic of Congo, to witness the Declaration of Principles for Peace in the Eastern DRC. It's a declaration that establishes a fundamental understanding of regional governance, security, economic frameworks, and end the fighting and allow the region to reach its full potential. Ati dushimiye mwese kuba muri hano uyu munsi. Ni ishema kuri ngewe kuba ndi kumwe na bagenzi banjye ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Rose Kayikwamba Wagner, utanga ubuhamya ndetse n'amahame y'itangazo ry'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'amahoro mu karere muri rusange, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iri tangazo riragaragaza imikoranire y'umubano cyangwa se y'imikoranire myiza by'umwihariko mu karere muri rusange. Iri tangazo riragaragaza imikoranire y'akarere ku mutekano, ubucuruzi by'umwihariko n'izindi nzego z'ubukungu, ndetse no kurangiza imirwano kugira ngo akarere kagere ku iterambere ryuzuye kandi risesuye. Igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kimaze imyaka 30 mu ntambara y'amage.
kugira ngo ituze ribeho mu mahoro ni ngombwa ko tubyoroshya, ariko nanone hakenewe ubufatanye hagati y'impande zombi, ariko nanone bikaba bihagarariwe. Ati kuba rero ndi hano mpagararanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragaragaza intangiriro yo kugirana imikoranire mu buryo bukomeye cyane kandi bikomeye kugira ngo tugere ku mwanzuro wa nyuma. Ndishimye cyane gukorana na perezida washyize amahoro arambye ku isi mu bice byose, cyangwa se washyize imbere amahoro arambye ku isi. Kuba nkorana n'uwo perezida ni ikintu cy'agaciro kuri njyewe, ari we Perezida Donald Trump. Uyu munsi rero ni igice kimwe cy'icyizere, turashaka kubona ibisubizo by'amahoro mu bice byinshi by'isi, ariko by'umwihariko turashaka kubona amahoro hagati cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwayo. No kubaka amahoro hano, twebwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika dushaka kugira uruhare rwubaka, rw'intangarugero kandi rw'ingirakamaro kandi rw'ingenzi, kugira ngo ibyo byose bizashoboke. Amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari azafungura amarembo ku ishoramari rinini rya Amerika ndetse n'amahanga. Bizazana ishoramari cyangwa se bizongera ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ndetse n'amahanga, by'umwihariko ayo mu burengerazuba bw'isi, ndetse bizazana n'imibereho myiza ku batuye akarere k'ibiyaga bigari. Iryo terambere rizashimangira gahunda ya Perezida Trump, by'umwihariko yo guteza imbere ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Yakomeje agira ati nk'uko rero nabivuze, iyi nkunga igomba kuba itari iy'umuntu umwe, iyi nkunga igomba kuba iri iy'umuntu wese. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, tukongera twese guhahirana mu mahoro ndetse no gufatanya mu bucuruzi. Ibigo byacu by'Abanyamerika ndetse n'iby'abenegihugu batandukanye ni ibigo byiza mu bijyanye n'ubucuruzi, bizazana imiyoborere myiza kandi irizewe. Si ibyo gusa, bizanagira uruhare mu miyoborere iboneye gusa, bizanagira uruhare mu kugira ngo habeho amakoraniro yizewe kandi ashinze imizi mu bikoresho, by'umwihariko ibituruka mu mabuye y'agaciro akenewe, bikazahuza leta zo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa bacu ndetse n'abo dufitanye ubufatanye. Iterambere ry'ubukungu ndetse hamwe n'amahoro arambye, kuko iterambere rigomba gushoboka iteka ryose iyo hari amahoro. Bizafasha miliyoni z'abantu bamaze igihe baravuye mu byabo kugaruka mu ngo zabo mu miryango ifite umutekano kurushaho, ndetse banahabwe amahirwe mashya y'ubukungu atarigeze aboneka kuva kera mu bisekuru byashize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubumwe bwa Afurika ndetse n'imitwe y'uturere tw'ubukungu, ubumwe bwa Afurika bakoze umurimo w'indashyikirwa, kandi tugomba gushimangira uruhare bagize mu kuzana impande zombi mu kugeza kuri aba turi kumwe ku meza y'ibiganiro, ndetse no gushimangira urufatiro rw'aya masezerano. Guverinoma yacu ishyize imbaraga nyinshi cyane mu gushyigikira iyo mishinga. Iyo niyo mpamvu tuzakomeza gukorana bya hafi n'abafatanyabikorwa bacu b'ubumwe bwa Afurika, kugira ngo turebe ko ibi byose byagerwaho, ndetse kandi ejo hazaza hakazatubera heza, bikazava mu magambo ahubwo tugakomeza gushyira imbere ibikorwa bishingiye ku bwitange, ubucuruzi ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga. Ni byiza kuba u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kongera gusubukura umubano, kandi bagashyira kure ibibatandukanya, ahubwo bagashyira imbere ibibateza imbere, by'umwihariko ndetse n'ubucuruzi. Ndifuza gushimira mu by'ukuri umujyanama mukuru wacu Bwana Boros, ndetse n'abahagarariye Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubw'icyerekezo cyabo ndetse no kubw'imbaraga bashyize muri uru rugendo. Uyu munsi duteye intambwe mu karere k'ibiyaga bigari karimo amahoro n'ubukire, kandi twiteguye gukorana n'impande zombi, by'umwihariko impande zose zibifitemo uruhare no mu kugira ngo iyo ntego izagerweho vuba kandi mu buryo bwiza.
umunyamabanga Rubio akaba yashyize ho umukono ku masezerano y'ubutangabuhamya, ku masezerano y'imikoranire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda na Amerika mu bucuruzi. Iri sezerano riragaragaza ukwiyemeza gukomeye kw'impande zombi mu bijyanye no kwemera imikoranire by'umwihariko y'ubucuruzi, ndetse ubwigenge, ubucuruzi, ubusugire bw'ibihugu, guteza imbere umutekano, ndetse ubucuruzi bwa nyabwo bworohereza ibihugu byo mu karere, ndetse no korohereza impunzi gusubira iwabo, gushyigikira MONUSCO ndetse no gutegurira hamwe amasezerano y'amahoro. Ibi rero ni ibyemezo bikomeye bihuriweho n'impande zombi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari nk'umutangabuhamya ishingiye ku gaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha mu bikorwa byo gukemura ibibazo by'umutekano muke kugira ngo ibihugu byombi bibane neza kandi bibashe guhahirana, abaturage babyo nabo bagira amahoro ndetse n'iterambere rirambye. Dutegereje gukorana bya hafi ubufatanye buhuriweho n'impande zombi ndetse no guteza imbere ibisubizo bihuriweho n'inyungu z'ibihugu byombi. Aha ni mu buryo bushimangira intsinzi ya buri wese. Secretary Rubio is signing as a witness the Declaration of Principles between the government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. This declaration commits the parties to mutual recognition of sovereignty and territorial integrity, addressing security concerns, promoting regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. These are serious commitments from each side. The Secretary's presence here today as a witness signifies the importance the United States places on resolving this conflict to ensure both countries and their people prosper. We're looking forward to working with both sides to further our existing partnerships and foster win-win outcomes for all. Bantu mukurikiye Ishakiro TV, mbibutse ko aya masezerano asinwe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda na Amerika y'ubucuruzi ashingiye ku bijyanye by'umwihariko n'amabuye y'agaciro, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gusabwa na Tshisekedi ko Tshisekedi yabaha amabuye y'agaciro, hanyuma bakaza kumurwanira urugamba cyangwa se bakohereza ingabo mu kurwana cyangwa se kurasa kuri M23. Nyuma y'intumwa zagiye ziza mu karere, zageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Rwanda, zagiye zitanga ubuhamya ku biri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse izo ntumwa harimo n'izimwe zavuze ngo umutwe wa M23 nta kintu gishobora kuwuhagarika uko byagenda kose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zakomeje guhatirwa na Leta ya Kongo ko bagomba guhabwa amabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bakarwanira FARDC cyangwa se bagashyigikira Leta ya Kongo mu rugamba irimo rwo kurwana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ndetse Leta ya Kongo muri icyo gihe yari yashyize imbaraga cyane mu gusabira u Rwanda ibihano, byanabashije kugira imbaraga by'umwihariko mu bihugu by'i Burayi bitandukanye birimo Ububiligi, Canada ndetse n'ibindi. Ibi rero bisa naho bitesha agaciro uko kuntu basabiye u Rwanda ibihano, kubera ko habayeho amasezerano y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi ko bigera muri bitatu, kuko Amerika yahisemo kudahahirana na Kongo gusa kujyanye n'amabuye y'agaciro, ahubwo Amerika yarebye ku mpande zombi, irebaho inyungu zaba ziri, iba ariho ihitamo kujya gukorana n'impande zombi, ariho inyungu nini zagaragaye mu maso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi rero ni Ishakiro TV, aho tubagezaho ibiganiro bitandukanye, by'umwihariko buri kanya tugenda tubagezaho ibiganiro biri gusohoka umunsi ku munsi. Icyo musabwa ni ugutera agatebe mukanda kuri subscribe, tukarushaho kubana mu bindi biganiro. Ibi biganiro nyuma y'uko bibaye, Katari nayo isohoye itangazo. Katari murabizi ikunda gusohora itangazo mu ibara ry'umutuku ryandikishije inyuguti z'umweru, naryo tugiye kunyuzamo amaso
tubasomere mu kindi kiganiro gitaha. Abakurikira Vist TV, umuntu utari bubashe kumva ibyo Qatar itangaje, kandi mwibuka ko Qatar ariyo yari umuhuza wa M23 ndetse na leta ya Congo, ndetse yabayeho n'umuhuza wa leta ya Congo ndetse n'u Rwanda. Nyuma y'ibi byose turi kugenda tuganiraho, hari amakuru angezeho nonaha mu kanya katari kanini cyane agaragaza ko Qatar nayo isohoye itangazo. Ese ni ibiki birimo? Nibyo tugiye kureba mu kiganiro gikurikiyeho. Ndashimira abakurikiye iki kiganiro ndetse n'abakanze subscribe, kandi mbashishikariza no kureba ikindi gikurikiyeho kivuga ku itangazo rya Qatar. Nitwa Baraka, mugira amahoro y'Imana. Iyi ni Ishakiro TV.